Swastiastu. Inggih, sukseman tugala sani kapaice ring pesikian titiang. Sani dahat tuang yang titiang. Aji Weda sebagai guru bahasa Bali ring SMA Negeri Bali Mandara. Lan timpal-timpal 10D sane tresne asihin titiang. Angayu bagia aturang titiang majeng ring ide sang yang dewasa. Dua nenguantah pasuecan ide. Iraga presida memadu wedana ring raina mangkin. Soma, telung Juni kali tali duang dasa. Ring raina sane becik puniki. Titiang jagi ngaturang pidarte membahasa Bali sane mamurde. Budaya TTM ring SMA Negeri Bali Mandara. TTM puniki marti tolong, terima kasih lan maaf. Budaya puniki suba sepatutnya iraga nyalanang ring sekolah. Tusing je di sekolah gen iraga nyidayang ngejalanang budaya puniki. Duaning ring masyarakat iraga suba patut untuk nerapang budaya puniki. Yani tusing iraga sane nerapang budaya puniki, sapa sire sane icen nerapang budaya puniki. Budaya puniki ngemolehang manfaat sane banyak ring masyarakat lan ring sekolah. Iraga suba sepatutnya nerapang lan ngelestariang budaya puniki. Miring sarang-sarang iraga nerapang lan ngejalanang budaya puniki antuk ring kehidupan masyarakat lan di sekolah. Inggih, wanta asa punika pidarte sane bisa aturang titiang. Kelungkung Semarapura kirang langkung titiang nunas pengampura. Titiang tutup pidarte puniki antuk ngaturang panamesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.